Ini rok bersung uman lakapor, sekeman petang butuan kolong belai. Kau buram hau pa betau kun betau mensim berkuit, malam kau menikam kunci mata berapa jenam lah jenam, amen. Ini rok bersung uman lakapor, kau buram hau pa betau kun betau mensim berkuit, kemar kalau kau menikam kunci mata berapa jenam lah jenam, amen. Ini rok bersung uman lakapor. Kau buram hau pa betau kun ha mensim berkuit malam kau menikam kunci mentar berapa jenam lah jenam, amen. Kau men kau parah ha kena kesengi holding jong kata yau pasal jong ke Portland insi mentah ha kena ka jing duai jong ke jing yai Lynti menba ka Diengphna do Jisu nak bantah jing suspa ya ki pop ki jengi isi mentara ke jing sirham ke bangi IT ialah ke jong ke jing imensim ya IT ya kabalang ya IT nak bantah jing kelang ke pemut jong kinang pop ya IT nak bantah ke jing su ke pertai te kamta mentai ke bangi UI ha pedeng ke Rusia pat ke Ukraine entah kidan kiwe kiri ru kibadan ha kejing ya kini bejing penibor kawe kari ya kawe pat ya iti lomba kene ka jing simenta ha kejing ya besitom jung Jisu ya kejing ke bangidon ha ki yeng kisem ha kejing adai ha po yeng po sem ha kejing adai ha kesinong katau Bani IT ya keimlang salang borok kawe pada kesenam ujisu lo play ha kejinya jungu nah Lynti pan poi syadu ulum kalbari pada senam jungu kan sait kut ya kita kamtam ya kejing pom kut kepada kari di syua bangin sim ya kejing duai Lynti Diengphna ngin ruai kawe kejing ruai nang ta ngin sa teng ya kejing duai keba sedang naduk kasela ndripho Insim ka number ndripoi ka number ndripoi
tang sim dekat selah ripau nak kuat Lynti beneng I para bangit kiba don haying kiba mla abane sing mane nak da jong ka jing sitam in si mentara ka jing sitrem IT ya ka jing syam ka jong pi but ujisu unsa yo sengau but unsa le ka kam ka bakat kamuan jong u berkat ka jing ibit jong u nak ka banta ka jing im jong pi re ka wei na IT ialah kamtam kiba pang ka sitam na IT kita jing pang rengkat pat ka jing pang jong jisu ka jing kenjut jong kamet jong jisu ki kejat ki kiti ha ka jing ba jong u ya ka Diengphna syadu ulum kalbari da ka jing rublei isi bantai kane ka jing ya Diengphna ha karteng ukpa padukun musim bakoi amen ko jisu ba ije da ka basnaurit ada grup ki kejat bulan buram jome Agak demi menemah kipop jangan baru. Aku selain yang bentar kita kipop. Kamtam menemah rumah kalapan siusi demi. Ubah berbaiknya. Lalu mentah wadah dari banyakku. Ngalapan siusi siu demi. Ngan kami demi banyak kiri baru. Lalu kami kini jumlah benbiang. Nak bentar kipop ubus jangan. Dan bodoh yang me agak mensim agak kajian bersitam tam kebami ayat bertukar beri agak bentar jangan bangkok kena yang semua kene kucing tua jonga kajaka kebaningkong lapan rem yau jisu penyam ngiyamani yami Pendon murom yamin Namar bamilasis payaka bertai Nagadi krabakun jomi Ko Jisu bahakmi Anda kilala sempat ya Jisu Bad lapan pong ya dagapan singat syak u Pilatus u penrembom hok ya u banyak halor ka Diengphna ko Jisu bahok tam syabde Pilatus lapan rem ya me banyak rede pok jemaken na jitiwa jepang jinyan positom ngakapat ya me menisne ya ka mesir juna awakan selek syabom cukut Ngai jami Jisu beijuna kampala panikapan ia tadi aku selalu nikamusim aku pensusi jami wasasu pengampang kami tuai ini jami bahor endak tak tulena kalam lemon kopa jungi wame krom kuit eksteng jumi anamani jumi krom kemon jumi akan jauh bening Tuai kita pancing malagasi, patamami dikenakan jeng, kumbang nerima beres ini, pada lami sakit soy, dari pelajeng kapas new amen, publik Maria, wajah Kristus, putrai tempat hari kepilih hari dengan cai, lalu kuil sopol jangkar Yesus, Maria publik kepilih jangkar lawan mencari jengi kinompom. Nanta bakapori jenyap jengi amen kaburam aupa betahun hamsim bakui kumba kalong akaba meningkong kumcu mental para bori junam lai junam amen ko try to isne yingi don kagni haru Diengphna Kajaka kabaan, lapan ba hau Jisu ya ka Diengphna. Ngiyamani yami kongres
Kadba uyat Lynti kaba jenjang. Pat Diengphna halor berpen. Pat ulat terwah lau kaba ya kata kacimiap kaba unsha. Ko Jesu baik ngau yang punya kita sistem baru ya dalam ini bangsa adu kacimiap. Nah kacimiap jumpa kisah sistem. Bangsa bawa Diengphna. Kepada demi mengenal Diengphna. Dan rasa jumlah pada kampungku. Hari demi uji Tuhan. Kampalah pada kami Lynti. Ukba Shumi Ubah menengah kue kejeng jumi. Kemuan kema jumi kemuan pemuan jumi. Ada ubah meneng. Tuai ini berasal dari jumi kebakaran kesini. Patung memikirkan jumi. Kumpang nama bagi pada sini ini. Berwajah Malaysia kecil besar. Hendak berdoa ini nak bersniu amin. Kublai Maria pada hati terakhir tempat berkuih mati dengan kecil. Pada berkuih sesuatu macam tahu Yesus. Maria aku berkunjung dari terbaik mentah jumi kenapa mentah berkunjung jumi amin. Kau burung Kau pada pun makan siwoi. Kumara orang menikung junam amin. Kodarai dois neyangi. Dois neyangi. Jesu keluar nak bacisin. Kami cuma bercakap beracun yang naga bahasa Jawa. Naga clear berpeng naga pengsensia. Kumta ulam Islam cibun. Ulat ulat depan melacam show. Benbang ulat day benbai kata cingba akhia. Kecipai gres sempat klaim isnai. Kumta ulat ulam hateng. Ko Jesu cuma. Om day cinta cuma Diengphna. Hendak cinta cuma pau cuma kita bersama-sama ini hati kata. Nari sikula cuma sikula bersin. To istri mana kau. Ko Jesu cuma ini Kokba cumi. Kokba meneng tolong aku ikan cumi. Kanwan cumi tolong cumi. Kendang meneng. Ayat kita cumi kasih. Patemani kirkan cumi. Kumpulan kita bersih ini. Orang Malaysia sesuai. Hendak terbaik ini nak bersih amin. Kublai Maria data cumi. Terakhir berhala berkuih hati dengan cai. Terakhir berkuih sesuatu macam Yesus. Maria aku berkuih cumi lewat data cumi kenapa. Mentah aku sejak cumi amin. Kau orang awal turun sampai berkuih. Kau menikung tahu jenam amin. Potrai dois neyangi. Dois neyangi.
yang kita rujuk ki batap tak kecingnya it markliam. Ko Jisu kandoran Nagata Jesusi kepala kita yami, abangnya kendu pada kami. Tuhan yang jengke, bagi hak kami waktu jombe. Mahapat kami mahapat Jesusi. Tuhan yang mengenal yang jengke, perkenal yang disasar pun jomka. Upah jumi, Bening kalau kue kerja jumi. Karena kita cumi kalau cumi hak jauh bening. Tuhan kita cumi sekasih. Batu hati kita cumi. Kembali nama kepada sendiri. Pada kami sebagai Yesus, mereka pelajari kepada Amen. Kepada kecilnya, putra dan bapa beriman dengan tay. Lalu Yesus jumpa sama Yesus. Maria boleh berjumpa Tuhan kita cumi kenapa? Mendapat perjanjian cumi Amen. Apa tahu sama bersebuah Maria Bapa nikam tahu bahwa jenam Amen. Tuhan senangi. Biar Rabbi Jisu kan Pak yang Diengphna. Bagi yo unsiyap no hashtag Lynti abang tidak kuat ba undayap harong halor Diengphna ila penfor yo simon nakirini ban pa dan me Diengphna na di Jisu. O Jisu be e chonga Ngano kerja untuk mengirini ban pa ya Diengphna. Biar hamtamnya kesiap kepada diri. Rekan pacing kisah iman bodeka. Ngan pensolang yang kita lalu, bagaimana cumi, bagaimana kami, milayah nama yang lalu melihat nama yang cumi, tidak dengan yang cumi. Upah jumi, Upah bening kalau kue kerja cumi, kawan lima cumi, kawan cumi, kedua upah bening, Tuhan ini mentajam cumi kepada kesini, percuma bening kerja cumi. Kembali lima bagi bersendiri, pada sisa kecil dan mereka pelajari nak bersendiri. Amen. Lei Maria, pada sisi putra dan mahal kehidupan tinggi cai, adalah kuil soal Yesus. Maria, kuil kuil lei Tuhan mengasih kami bapa, mendapat perjanjian. Amen. Apa yang kamu sibuk kuil, Bapa nikam sejumlah berjumlah Amen. Putra itu isnei. Tuhan senangi. Jaka kabandi kaberunika ka ayumal hau Jisu.
ka Veronica ka Brio ka Bakut haba kayo I bau Jisu la shitong sat hadu kata baka kapajong u katuit tagas epat kasnam kala ay humal ha u Jisu la nyat ela ka kamat bat kador jong u kala penpau ha kata kajan ko Jisu be e Mensuara macam ni kepada pun. Henry Hagani Lynti, Raja Haji Pahau Baro, Hijimom Akasan, Kilapasuria, Shisha Kain Kesejumaru, Kebaikan Menamayo Yakshmi Jomri, Agapasma Bui, Henry Hagasuria, Daki Bokona. Kalau susah tamamikin dalam pintar yang dia, toleh yang ini dah cinta sejauh-jauhnya. Kupa jumi, Kupa kalau kuih sejauh-jauhnya, kawan kelima jauhnya, kalau nomor jauhnya, hari tu kupa bening. Tuai kita semalam jauhnya kepala kesmi, batuan dikirkan jauhnya, umai rumah ekstremis ni. Berwadalam sisya disensoy, dari pelati aku bersenyum. Amin. Kublai kumaria, Kepada pencintai, utrai berkah ketui mati dengan cai. Balaku sesuatu pelajar sahal Yesus. Kumaria aku diberi jauhlai tuan wanita jauhi kenompok. Mendapat orang kecil dunia. Amin. Hawapa tahun pemensam sebupui. Kumbara kami juga tahu bahwa jenam amin. Ku try to ismeni. To ismeni. Don Diengphna HRRC namar kata kajing shitom na kajing mong jong kakri batkit khot me paro kananju o Jesu kanrat Hadu bersusi dalam yana, Patama bersusi dalam bersusi yang demi. Nasi jual tak dalam jombi, Toya bina menye kecil jombi, Hadu kecil. Tuai bolehna mengenai dia demi, Hawadan pun kalau berjalan sesuai. Nanti demi Yesus berjinggi jana, nanti demi banyak dia baru. Kupa jumi, Kupa menik kalau kuku kecil jumi, kawan kelima jumi kalau kemana jumi, akan jauh kupa menik. Tuai kita jimpan jumi tempat kesini, pertama bagi kerakan jumi. Kumpangin iman pada sendiri, dalam misi sekecil sesuai. Mereka pelatih bersendiri. Amin. Kulai kemarinnya kepada kecil, kucai tempat hari kedua hari dengan kecil. Pada kedua sesuatu macam Yesus. Kumaria kukui kerja mulai Tuhan tak lagi kelompok. Mendapat porosnya Amin. Kaburam apa ataupun sam simbol umbar dalam agama meningkong mencapai perpuluhan senam amin. putra itu senegi, Senegi. Kayo baru bangke manusia sempatnya.
kisne yo Jesu ba usha la shitong pan ba Islam ba ro shlenta Lynti u Jesu pa u amatu ukun Jerusalem wat yam na banta jonga handai to yam na banta iladi pat na banta lagi kun o Jesu na kai na yam na ta la ko na ma re ko ko ya shi to na ka la shi kan re na yam kan na ma ba ko si shi ne ba 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 ye ba yam na ka ma ja ko Kakam day na punta kasi jami, banyak bangsa siya jo. Ang saya berfungsi, ang berfungsi jami. Ubah beri kalong kukui kerja jami, kawan kita jami kalong kawan jami, hak kita ubah ni. Tai kita sejauh jami kepala kasi, percuma beri kerja jami. Mang berfungsi beri. Perwalian Nisha Sisoi, and Ray Blightini, and Apostle Amen. Ublay Gumaria, Kapata Tiching, Uday Ramatan, Klipan, Ding, Day, Laban Kuis, Sojong, Jisu, Gumaria, Kuijum Stay, Ryan, Tajuni, Kinoko, Mentar, Kuijum, Amen. Our Father, one Sam Silver. Kumbawa orang kau jom cuma tahu cuma kau jenam amen. Putrai Kusneni, Doi Kusneni. Cakap kepada kendai, ujisu ukelan ha kepada laisin. Ni amani, yami progress, bani bendang buram yami, damar bani asis payah. Kami ujisu ukelan biang akabalai sin kajing telat jemu kalajur tan kita kisipai kami senai ila nangsho ya haduba ila jamshu jisu jenga hadu kano bisa lebeng na kicigawa sujupata kicing telat kicing buat kamet haramiya asasaka yuri Usaha yang menurut nak kejingatan beriu, bagaimana dan lo yang jingkrai terlapor, dibaca lamia dan dibanding jadi jumbe. Ko Yesus menjadi jumba, yang jumbe ada urut jumba baru, ngaku selain mengakukan suci jumbe. Ko pajuni, pening kalau kulit kejing jumbe. Anwani lahani kalau menjadi akan jauh berbanding. Lain mentah kecimpan jungi kebawah lagasmi, patoma pinggir kelakang jungi, kumbangir rumah kibali sendiri. Pada Indonesia kecing susoi, rei pelai tinggi atas new amen. Kublai kumaria pada kecing Utrai berbatang kubi berpan deng kencai. Malah kubi susah berjumpa jom sah Yesus. Kumaria putri kubi jom lei kuai kuda jungi kenompok. Mentah kubi jungi amen. Kaburam apa jauhun hamsi bukui. Malah kalau kuba menikah berjuta jalan boy jenam amen. Ko try to isnayengi to
ska kabak shpam la lojibor ya kijai Jesu Ni yamani yami for grace Bagi bendo Ulom yami Namar Babila Siuspayana Bertai Dagadik Namakut Hakmi ke jingla jubor jo kita sipai habaki loy ya kijai Jesu ya ka sakti jong u ka baladam bet hakadom balapen mong ki pajut kensan kumta ko snebat kadom ko Jesu baloi loi na jingwa jong kita kijisa sitom kaya pinga menremo ya ki jong kanin ka kijai pamagi sangan yamehi Wanadai Erbal-Id O Jesu Ideme Nadu Kadang Rojangambaro Kuslai Wanakasusi Yame kupa jungi Uba Benek Kelong Kutuai Kerjain Jome Karuan Kema Jome Kelong Kemon Jome Harkandau Uba Benek Tuai Ni Mentari Simbang Jini Kebahala Kesmi Bajamari Kerjain Jome Kumbai Rumama Pada Sini Yame Orang yang Isya kecil sesuai Dari pelai ini Pasti Amen Kublai Maria Pada kecil Utara tempat pada kepriaman Dengan kecil Balat kuya Sapa Jawab Jesu Kumaria Ukuri Kubi Jumlai Tulai Mentai Jumlah Kinampom Mentai Ko Kecilnya Jumlah Amen kaburam Hapa Terpun Samse Ukuri Kumbar Lolong Jabam Menirun Jabata Barabor Janama Janam Amen could try this name Praise name I go Jesu Ni Yamani Yami for grace Ani Pendom Burom Yami Namang Namila Siuspaya Nabertai Diengphna Hakmi Jesu Enda badu lor Diengphna Ulapia lelaki berlaiti lampam cukup jaga cengkenya jong cengkem lajong Pendum bedim ini kita kebeli pemanfaat di sana ukha Diengphna Padenda kela penyeng kela ino ibu penyatarong kecengkonti Ko Jesu kendra kalapan Pandang jengsa kalben Bersama kak ya kedua Cina Hadi kecacumi Pengansang tak berkor Pandi berang sesu yami Wasa mengalang ngami Menurang nuru Kupa cumi Wah bening kalau kukui kerjeng cumi Dalam kila cumi Dalam keman cumi Akan jauh pengaruning Tuhan ingin mencari cengkam cumi Kebahala kesini Bateman beri keringkan cumi Kumbari yang masih pada seni yang ini Pada dalam Isya sekecil sesuai Dari pelai tinggi Pada seni Amen Kublai Maria Pada cengeng Utara tempat kedua yang paling tinggi hecai Pada kedua sesuai Jawab Jesu Kumaria Pukul Kebiji Jai Dari Main Cinta Jengi Kenopam Mentar Kursiam Jengi Amen kaburam Hapa Tunggu Ham Simbukui Kumar Kalong Kamar Menikram Jumata Marabor Jenam Rajanam Amen Kutrai tulis neyengi Doi Seneyengi
Halol ke Diengphna, unok tengek ke klik, pada tukut nisi. O Yesus kerat, Ngado leka ke Diengphna, aku pamit laya nama bagi jenga. Ngabing ngade banyak dah bersyukur, dah bertahan hidup. Hendak kejadian cumi kalau kejadian cuma. Nak dijawab cumi kejadian cumi. Tu ayah kejadian Pemilihan harap yang biasa cumi pada bagi ini, ngaji kami adalah bersih. O kepala cumi, Ubah bening kalau putui kejeng cumi, kalau ini kalau perempuan cumi akan ubah bening. Doa kita kejempan cumi kepala kesini, berdoa dikalikan cumi, kembali bagi sendiri. Pada dalam Isya jadi sesuai, hendak kita tinggi, harus sendiri. Amin. Kublai Maria kepada kejadian, utara Tuhan berkuih pada tinggi, pada berkuih sesuai kepada Yesus. Maria aku jadi jumlah beribadah cinta sunyi kenapa, minta aku kejadian tinggi. Amin. Kaburam Hau paru tunggu ham sirkui. Umar kamu kondisiun juta berjuta amin. Uterai dois neyangi. Dois neyangi. Ya Hiari komen ujisu na Diengphna. Ni amani yami kopes tapi pendon buram yami namar pamila supaya tak percaya. Armut kisah cobu, ucapan pada individumus, kilawan penkiar rekomen cobu nak Diengphna, pada kisah item hak kami masnusi. Okmi kabasya pencinta bakrau. Nak berjingit pun macam, tosha pengelom syakri jumpa, pada doa ibu nak mentajam, mengebat penuh jumpa, nama bapa yang tak mentajam. Tosha pengelom nama bapa Yesus laikan yang lebih. Upa jumi, upa mereka kamu keput kecengjumi, kamu terima jumi, kamu jumi, akan jauh bapa bening. Tuhan minta kecemaran jumi kepada resmi, berteman di gerakan jumi, kumbang menerima ibadah sendiri. Pada dalam Isya kecil sesuai, Henry telah jadi nak sendiri. Amin. Kublai Maria pada kecil utara utara yang pada tinggi pada berkuasa kuasa Yesus
Kumaria putri bidung jung lei kuai kita jungi kinong mentau ko dunia jungi amen kaburam alpa ko sing sing kumaria pamani jung junam amen Putra itu isnei Dois nei Go Jesus Latap dia uji su. Kakmi jombu kebaya bodlam kasna bat kabo bahaya kamet hapo kejintam enda kilatap ya kejintam kilaya leno ajisu hapo jintam Mado yo tamo hanjete Henry tempat kasih kapalai Nagpapali metimpat warano Kasih kanatu Ajinjan burong Mendosa sapanian bodhi bening Panyo kanali kali Junong Kupa shungi Uba bening kalong Kuya keteng jumi Kalong hei jumi Kalong kalwan jumi Kendo pamba bening Tuai mimatai jibam jumi Kebahala kesmi Batumari Kedakam jumi Kumbangi roi malik kebalas nirimi Oleh lami syasya kejimpan syai Nere tuai tinggi kesmi amen Kublai kumaria Kedar kecil Kublai tumat malam Kepandai kanai dengi kentai Balakui sosok Kepojang hal jisu Kumaria Putri jumi jomblai Tuai kumentar jumi kinompok Mentar kau kejijian jumi amen Alpa Tuhan sama semua Umat Menikam Jumentar Berlor Junam Junam Amen Putra itu isnei Isnei ingin ya duai Kublai melasus pa yangi daga Diengphna pada kesenam jung kun jume tuai pengin yo kerhai ya kiso jung jingpen im haga jingim Kristan jungi kebaman lakesengi dau Kris utrai jungi amen haga ni kapol ingin duai na kapanta jing temu jung pa bukui na kapanta jing kala kapamut jong kinang pop pada kebanta kebalang borok kewe kejing si banta kejing duai ya Lynti Diengphna kalong lu kewe ka lat ban yo ya kejing penjam kejing pensistem sipor jongi hapo Diengphna kuit bat da ka baduai ke banta jing temu jong pa kuit bat da ka banta kejing kala ka umut jong kinang pop da ka banta kebalang borok kewe iyo ya kane kejing jong kejing penjam da ka bor ba laai hakabalang tunya duai da kejing sithem na kabanta kan ne kejing tumu kok pa jungi ba beneng we kristeng jume kan wan kai ma jume kan long proman jume akan do ba beneng tuai mentar kejing bam jungi ke ba la gesi patoma bingi ekerkan jungi kumbangi runyi mar ekibada snewengi wadela mengi sekejing pensoi Andrei to colliding like a new amen.
Ublay ko Maria, apadak kecingay, utray tumat pa, nagkakui pa na peding kentay, nagkakui so po jong par Jisu, Maria bakui kumi jong play, tuduain kumentar jungi kinopok, mentar kapok jingyap jungi amen. Kaburam, berhau pun berhau sim bakui, kubar lalong kubar meningkong kuju mentar berbor jinom la jinom amen. Konmen ko para ha kani kapur ngin sa yo ya kajing pelu jumut alor kaktin jong blay tungin sha skor bat ngin pan ya kajing arab juga mensim bukoi wan persad ini lomba ka kajing tho bukoi ya kajing mat bat kajing ya jung jisu na ka banta ban pen im ya ka mensim ya ka met jungi. Gospel of St. John chapter 19 verse 28 and 29. Na gospel kat kum Yohanes nong kat kandai kat arpu pra bat arpu kandai. Ujisu ulatib bamanta yaki ei baro la pendap penbiang ban pensisa yakajing tho ulaong ngasliang. Ladon hangta sikhiu gesirka kilawi ya sponge hakata gesirka pada kila si yau hakatna ding so kila kentiu yau syakirim yang simtur jong u. Saint Thomas Aquinas wrote that Christ's thirst expresses his ardent desire for the salvation of the human race. Ka u Thomas Aquinas utho ba kane kajing trang jong u Jisu kade kajing trang ya kemen sem jong ki Kristan jong ki breu ha ka perthai. Beloved brothers and sisters, when you look upon the crucifix and you hear Jesus saying, I thirst. Konmen ko para bangi pej ya u Jisu ha ka Diengphna bad dagaba puson ya kini kitin u Jisu uong ngaslian. What comes into your mind? Haba kumta ke ei ke ba wan ha ke jimut jing perkhat jong pi. Humanly speaking, all of us will think that Jesus is thirsting for water. Kat kum Beijing perkhat breu jongi abo Jisu uong naslian ngin perkhat cisundan ba u sliang But remember,
it is a thirst for you. Henry tu kan mau kena kecing seliang jung Jisu kedai yapi. Jesus is not thirsting for water, it is a spiritual thirst. Jisu seliang ada kecing seliang ke jung kalong ke bahkan jaman sen. He is thirsting for souls for the salvation. Seliang ya kemen sen nakabanta kecik pen yaki. But we continue to give him insults and vinegar of our sins. Henry ni ya keteng pen ban kren ben bat kabai dekas sirka kebaktang. We read in Psalm chapter 69 verse 19 to 21. Ni pulih kitab Psalm kalau nong keba kat kendai hadu arpau Psalm rupu kendai kat kendai du arpau. Metip ya kajing kenok seniu yanga ya kajing penlerain bagi cik penja aburam yanga. Metip ya kinong shun jenga. Kijing keren ben kelapan pat ya kada unut jenga. Kumta ngalaku dela. Ngelawat ban yo jing sengolem om syem don setia. Kan bandon nong pentingan kineru ngam syem. Kila ai yanga daka kesang kejenbam. Habang aslian ila ai yanga daka sirka penti. How many of us join in casting insults and offer Jesus the poison and vinegar of sins? Kano nangi ngisia simenta ha keban keren ben yau Jisu barban ai yaki sirka barki baktang ya The poor thirst for food, shelter and clothing. Ki baduk ki seliang nakapanta banyo kakup kasem bat banyo kajakari. To have a means to fulfill their basic needs. Ban yarap kemut ban penbiang pendap penbiang nakapanta ki jingdon kam keba maki ki don kame ha ka jingim ka jongki. So also every person thirsts for love. Te kumtaru man la uwe breu usliang ya kacing e. Every person thirsts for a sense of belonging. Man la uwe breu usliang buat uangnut ha kajaka hangno ngade bandon. We thirst for support and consolation in times of suffering and trials. Ni sliang nakabanta banyo ya kacing pentingan hakipor ibangi syam jing e bat ki jing tenju. Therefore, Jesus in his suffering, he thirsts for souls. Te namar kata Jisu hakajing syasitong jongu usliang ya kimensim. He thirsts for you and for me. Usliang ya pi bat yanga. He desires to have a personal relationship with each one of us. Utrang ban yo pandon kajinga day kebaya jan marmet simet mangi bat mau. He desires the fallen humanity to raise them up. Usliang ya ki jad benriu ki ya pun benriu ubalahap no hakapop bat baun ra bat kentiu yaki sajrong. He thirsted for us to come to him in our weakness and sinfulness. Usliang yangi ba nginduk kino na kajing telot bat kajing long pop kejongi. No matter how sinful we are, Jesus wants our souls to be saved. Compare hadukano nilong kibab pop Henry Jisu usliang bakemen sem jongi kin lai. It is because of his steadfast love for the sinners, he surrendered totally to the will of the Father. De namar kajing it kebaya ines kem jongu ya kinong pop ba mau ulala ban pendam yala hakamon jong ukpa. We see Jesus in the Garden of Gethsemane preparing himself to take up the cross. Ni yau Jisu hakakper Gethsemane udang penkre ilade ba unduk sim ya ka Diengphna. He prepares himself with great affliction. Ula penkre ilade da ka jing sitom ka jenjar ka bakrau. He lays his life into the hands of the betrayer. Ula IT hela ka jong jing im haki nong shed kala.
He takes all the sins of the world and reconciles the world with God. Ula sim yaki pop jong ka perthei barok ka wei bat dakumta ula pen Yesuk yaka bat ublei. And when Jesus looked down from the cross, he still saw the hard-hearted sinners. Andre ujisu ha wat la ula don halor jong ka Diengphna udang ui penban ya ka jing donut ba ka jing mutlap kinang pop. And he greatly desires that every soul should be saved. Ba utrang haduk kata-kata paman la kawai pa kawai kamen sim kan dup light loy. So from deep within the heart he cried out, I thirst. Te nama kata nadu kajing jeliu jong kadonot jong u la perta ba u seliang. Till today Jesus continued to cry, I thirst. Hadu menta menne u Jisu udang keren ber udang ong ngasliang. Beloved brothers and sisters, go to him and surrender to him. Te ko hanen ko para let syau ber IT yela de hau. And take delight in him, for he desires you and thirsts you. But to long kipa kemen how try namal utrang yapi but ukwa yapi. May God bless each one of us. To blay ungkur ku yangi iway pa iway. Kolmen ko para layak sengau ya kajing pelu jumut halor kaktin kejong blay ya kajing siliang jung Jisu yang apa dia pi akan kapor in IT ya kajing long jungi jing pang jungi kajing long pop jungi jing telot jungi kajing per jumut kajing sadonut ka jing syam jing haying hasam IT ya kabalang borok kawai ha u Jisu maru Jisu ubas siliang yangi apa nilai syau ngi kerpat ya u ngi pilih la kadonot ha u Jisu un penkoj un penkia yangi pat un yalami syau kejing ej bapura bat ublei ukpa bat bang nialong kawai bat ke Trinity bakuj barok kawai dan ni kapor ngi IT yalade kumta bat ngin yaro bat ngin duai ha Jisu hakan ni kapor. Haleluya, 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 haleluya. Simti Jisu, simti Jisu, simti Jisu ya kini kapan kita sidang, bahu kami, bayo kami, dari jepang sidang jadi, isnei kerjani I mensim yaki, ya kita mengkero kepentingan kota doa yaki. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus is staying in Jesus, Yeshua, 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 hallelujah, 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 hallelujah. Jesus is staying in, Jesus is staying in. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Kasnama kador jome tutayaki, dai kita kasnama kador jome Jisu. Garputo gading jomen sim jome yaki. Hallelujah, 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 hallelujah. Isne yang dipapang kanser di bawah benda kene kejinya di Diengphna jome Jisu isne ini dalawai dimon di Jisu simti yaki pura Jisu. Haleluya, 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 haleluya. Jisu, Jisu, Jisu isne yaki haleluya, haleluya, haleluya. Yesu, Yesu Mesias, haleluya, Yesu Mesias, Yesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Nyati ame Jesus, simti purai Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah.
Tongait kon men ko parau Jisu simti api aga snam mari jing sa sitom jungu ulakit api daga jing mong jungu lapen khia yangi dagi jing mong jungu Jisu ulai sim no ya jing pang jing sitom jing nget ya kane tin jung blai na Isaya san pulai sau bat san dagi jing sa sitom jungu Jisu usim tilot ulakit lot halade ya jing pang jing sitom ya jing mong kedonut ya baro khoi kiba om dei bandon haki jing im jangi banlong ki breu ki khon jungu ki pakemen ulai sim halade nget haganek tin jong blai kat kum Isaya san pulai sau bat san mantangin pendam bilade akmat jong blai u Jisu badon hakmat jongi un kerku yangi kerku Jesus Christ,